بسم الله الرحمن الرحیم. ji pirtûka xwendegeha Apê Salih nivîskarê wê Mujteba Baravî û bi dengê Mujteba Baravî. Dersa yekemîn. Zarok ji xwendegehê hatibûn û li paş malê bi topê dileyîstin. Apê Salih ji kûça jor de xwe bera ser wan da, bala xwe dayê birazî wê Ebdullah jî bi zarokan re ye. Pêşiyê xweste ku bangê Ebdullah tenê bike û hinekî şîretan lê bike. Ji bo yê ku salên xwe bela seve li kûçeyan û li pêyî topê nerizîne. Dawiyê da berheşê xwe û xwe bi xwe got: Divê ku ez ne Ebdullah tenê nesla Ebdullah jî xelas bikim. Lewra hetanî ku dora kulîlkan neye girtin û neyên parastin, li bendemayîna kulîlkan bendemayîneke bela seve ye. Dawiyê da berheşê xwe ku wê bi çi awayî nesla Ebdullah ji nava pêlên behra axir zeman derxîne reşayê û selametê. Taliyê qerara xwe da ku tevî Ebdullah bangî çend zarokên mîna Ebdullah heyf bike. Apê Salih ji bona vê xwestina xwe bînecîh wiha bang kir: Ebdullah, 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 ha apo çi dibêjî? Apê Salih: Hela were hinda min. Ebdullah bi rev hate hinda apê xwe û çi? Apê Salih: Ji xwe re hinekî bi topê bileyîzin û dûvre tu, Osman, Yahya û Muhammed Azad werin hinda min. Em ê ji xwe re hinekî bipeyivin. Ebdullah xwe bi xwe digot: Gelo wê çi rê me bide û em ê çi bipeyivin. Hîna Apê Salih gihaşt mal negihaşt, bang hevalên xwe kir. Apê min got: Bila tevî te, Osman, Yahya û Muhammed Azad werin hinda min. Em ê ji xwe re bipeyivin. Dema navê wan hate gotin, li hinda hevalên wan hinekî senga wan nepixî, herek ji wan xwe bi xwe wiha fikirî: Rûmeteke me jî heye ku di nav temaman de em nexwendin. Hema li hev civiyan û rêya oda Apê Salih girtin. Apê Salih hîna çakêtê xwe ji xwe nekiribû ku dengê zarokan li ber derî dihat. Kêfa Apê Salih ji vê yekê re hat û hema derî li wan vekir. Zarok di oda xwe de li ser mînderan da rûniştin û bi destê xwe ji bo wan ava çayê da ser. Apê Salih yek bi yek kêfa zaroka û dûvre jî dersên wan yên dibistanê pirsî. Zarokan jî ji hinekan re rast û hinekan re jî xelet bersivdan. Apê Salih xwe bi xwe got: Berî her tiştî divê ku ez bi van zarokana rastiyê hînkirin, fehm bidim. Apê Salih wiha domî gotina xwe kir: Niha ez ê ji we re pirsekê bikim. Ka kê ji we pê derxe, pirs jî ev e. Pêşiya pêşî ji me re çi pêwîst e yanî lazim e? Zarokan li çavên hevdû nêrîn, lêbelê yek jî ji bersîva xwe neewle bû. Lêbelê car din jî Ebdullah tiliya xwe rakiribû, lewra Ebdullah perda fedîkirina ji apê xwe bi temamî nebe jî çirandibû. Apê Salih: Ka bibêje Ebdullah, ji me re çi pêwîst e? Ebdullah: Xwendin. Apê Salih: Wekî din kê bersîva min bide? Yahya: Biratî. Apê Salih: Wekî din? Îcar Muhammed Azad: Îman. Apê Salih weher sêyan jî rast bersiv da. Lêbelê bersiva ku min dixwest neev bû. Ji me re, ji gelê me re û ji temamê însanan re ya herî mezin û pêwîst û lazim rastî ye. Osman yanî çi? Apê Salih di her tiştê xwe de rastî. Gotina xwe de, birêvçûna xwe de, hezkirina xwe de, nivîsandina xwe de, bi kurtî her tiştê xwe de rastî. Lewra İslamiyet rastî ye û kafirî derewkarî ye. Baweriya bi xweda qasidê wî roja qîyametê rastî ye û nebawerkirina bi wan derewkariyeke metin e.
دمروف دماكو بهفدورا ده بيبن دروان تيخ نافا قوتنين خواه هيدي جهفدو سار دبن و باوريا يكي بيدن نامينه تدي بيجن مالا ورکان شوتي کسکی باور نکر كون ويچي روكا زانن زاروكا نا امن زانن آبي صالح مروفا كي دروكار هبو و بدروين خواه خلق دو خاپاندن بمينا كي جهر چند روزان جارك حوار و غازي بخواد خست دو گوت هاي هو گندينو مالينو آگر بخانية من كتية گنديان بازدان و دگهشتن جي هواري لنا آگر و نپيتي ورا حشكو بلند گندي بجاران و ها هاتن خاپاندن شما روزا كي براسي جي آگر بخاني وي مروفا دروكار نكت دروكار در كده سر پوزي خاني و كره هوار لبل ايجار كست هوار اوي ده نهات كسك نشو آلي كاري اوي لورا گنديان خواه بخواه دگوتن جاردن بفرو دروان هوارو و چاوين وي ليكو ما بخابينه جارك دو سيدي بس نما دكار بدروي خون ما بخابينه جبوك باوريا گنديان بدروكار نما بو بيتين آگر دناوا گندكي ده لخاني بلند بو و شوطان ورن دروكار وي بي آلي كاري هشت گربا بيچي روكا فهم كربه و نزارن بكو جبونا تشد بيجن مالا ورک و دروکاران شوتی تو کسی باور نکر ام وگرن سر راستیه بسایا راستیه عصر يعني قصر قرن حضرت پیغمبر سلاوین خود لیبن چه بو یکو جرا عصر سعادت قرن کیف خوشیه 100 سالا کیف خوشیه دبیشن مروفین مینا حضرت ابوبکر خود جوان راضی به بسایا راستیه در کتنه بلندان آلاي عليين و مسيلمين كذاب او پیغمبريكو بدروكاري دقود اس پیغمبرم جبر دروان داكتن اسفل سافلين يعني جيري جيران درو افترا كرنا لقدرتا خدايا لذي اكيجي زانبن بلا هر قوتنا كوان راست با لي بلا لهر دري قوتنا راستي نراسته هر گوتنه که و راست به لبله لهر دری گوتنا راستی نراسته یعنی گوشت باوینن بر کوچکه و گیا بدن بر هسپه بهنه کان بجی بحنه کان بجی درو ناین کرن از جوه پرسه که نزیکی پرسادنه بکم کی جان ری پر نزیکو کنه محمد آزاد ريا حضرتي پیغمبر سلاوين خودي آبي صالح بكن پر راسته لبالي من جوان ريان كوهن تيدا بريف دچن رگوت عثمان كوچا جير آبي صالح چما كوچا جير عثمان لو رازي وردوك تيدا تننه آبي صالح جوه برسوا عثمان كيف خوش بو گوت عفر مشتره تا پی درخست ريان كو بيزي وردوك و بيكيلك جريم بكيلك كورترن جبرويه كي امروزي پنجاران جو خدای خواه دخوازن کو ما تيخه ريا راست كابي درخن املكو و بچه آواي دخوازن يحيى دماك امريا خواه وندادكن آبي صالح گرجي يعني هنگي كنيا و جاردن برسي كي جو وزاته زانه سورة فاتحة بخوينه هر چارانجی تلیا خور را کرن آپی صالح فاتحه بوان دا خواندن هر چارانجی بی غلط خواندن ایجار دور هاتبو پرسینا واتیا سورت فاتحه و آپی صالح پرسی کی جوا معنایا فاتحه زانه هر یکی راست غلط سه چار تشت گوتن لیبلی نزانی بون جاردن آبي صالح برسي و برسا خدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم از خواج الشيطان هاتيا رجم کرن و قوراندن دسپیرم خدا بسم الله الرحمن الرحيم بالناوي خدای دلوان و دلوين لدنیای رزقی هر کسی ده و لآخرت جي لمؤمنان يعني لباورمندان بخستنا بهشتي و خلاص كرنا جآجر تي رحمه الحمد لله رب العالمين حمد
پسن و سپاسی جبو رب عالمانه. الرحمن الرحيم او الرحمن للدنياي فرقي ناخه نالبرا كافر ومسلمانان ورزقي تفكان دوان ورحيمه يعني لآخرته لمؤمنان كسن كو توكلي اخو بي آنينه باوري اخو بي آنينه عمل خشكو شاك انجام دانه رحمه لوان دكه لوان تي رحمه. مالك يوم الدين خدي روجا دينه قيامته يا روجا كو انسان ج خوامرني شيار دبن برب جيانا راستقين يعني يعدو يمين. إياك نعبد وإياك نستعين أم حو تني پرستي تدبن يعني تني أم بيجن عبادتي جترى دكن عبديتي جترى دكن وهو جتا تنير عبادتك و تني عاليكاري جتا دخوازن. شيء يعني ام تني عبادتي جتا دكن عبديتي تدكن و تني عاليكاري جتا دخوازن. اهدنا الصراط المستقيم ما بدا سر ريا راست متيخ ريا راست صراط الذين يعني او رياكو انعمت عليهم وان كسانينكو تنعمت بخشي وان كريا تنعمت دايا وان يعني ريا صالح شهيد وبيخبران غير المغضوب عليهم نجوان كسنكو تلوان هاتي غزبي جبركو نعمتي تقدير نكرنا هدايتك بدست پیغمبری تجوان هاتي اللي بيوي هدايته نشونه ديسا كتنا خوا غفلتي غزب لوان بارية ولا الضالين ونجي جواننكو رياخوا آراستكو پیغمبرين وان دابون بروان جويري در كتن ريان شاشكو وان ريانا توي شركي تولي هفن وان رياننكو وان ناگهينن خود تعالى منك جوان كسانجي آمين يا ربي توان مخواستكين ما داخوازين ما قبول بكي آمين. دكاب بيجن ام روزي بين جاران لكدري و بتش آواي دخوازنكو خداي تعالى ما بدا سريا راست محمد آزاد جهيلا هشتا جهوارين خواه هنكي هشمن تربو جبروية كي دماكو معنا فاتحي هاتبو داين ده هشيوي دمابو وهما برسو عبي صالح دا ده بينج وقتين انميجي ده ده سورة فاتحي آيتا اهدنا الصراط المستقيم ده امج خداي خد خوازنكو ما بدا سر ريا راست عبي صالح من شعبي تخورو تشتاقي كم نهشت و درس عمايا ايروجي دفرده تمام بو زاروكا لجعبي هفدو نهرين كرابن عبي صالح هلارون ماكاري وچيه امي چايا خواجي بخون دوفره وهم بكيف اخوانا عبي صالح جبونا چاي دم بكه چو كيلاري آف جزودا كليا بو و دسر هفرده چو هما كفشيك چاي خاچا خسته بين چايدان و آوا کلان دی بر سر دا هندک محبوب سر هفره بچونا کو آگری بین چایدان رمران بردک کفچین چای و تاسکا شکردانی سر سینیه که و هات هندا زاروکا عبدالله جی راهشتا چایدان و آنی بردک این چای تجکر و دانی بر زاروکا عبدالله آپو جتجی را بردکه که بینم آپی صالح نابرازی من از بروجیمه عبدالله آپو قیتا روژیا خواه خوار بو آپی صالح نابرازی من پیغمبر ما سلاوین خود لیبن روژا دوشم و پینشمان روژی گرتیه جبرویه که دوشم و پینشمان گرتنا روژی سنتا ای روژ پینشمه لما من گرت محمد آزاد ما حضرت پیغمبر سلاوین خود لیبن چکره به امجی میناوی بکن آپی صالح بله خدای تعالی دبیجه قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله. يعني ببيجة هكاك وحسكرنا وجخدا هيا هنا دشوبا حسكريه ويدا، يعني هنا البي من ورن، يعني لدوف قاصدي خدا بتشن. جفي آياتا بيروس تفهم كرنكو خدای تعالى لبيشونا حضرت پیغمبر كريا علامتا حسكرنا أخوة. فاتبعوني يعني لبي من ورن يحببكم الله ناخوه قاوي اگر ون لبي من ورن اف رياكو از كتمي اف حياتك از دجي منجي تقليدا في حياتا من بكن وك من بجين دي خدا تعالى جوا راضي ببا جوا حزبك. زاروكان هنا فر لشايقا نخستبون عبي صالح خوستكو شايقا بخن عثمان قل بك لشايقا خوست وجب بيدنگی فرسندا کرنا پرسا خواه دید. امی چوا زانم کو پیغمبر ما چوا کریه و چوا نکریه. آپی صالح و پرساتا کیفا منانی. گوتن تورو تفگرین حضرت پیغمبر جعالی صحابه پیروز حاتیه دیتن. بغیرتک مزن لسر سکینینا و پشتی وفاتاوی سلاوی خوده لیبن هاتنا نویساندن. یادنی قرآن پیروزه که جخواه او ددم حضرت پیغمبر ده هاتیه نویساندن لسر چرمان هستین حیوانان و فرشان و بی گوهراندن گیهاشتنه حتی وقتی ما و حتی نیتالیا دنیای جی نیا گوهراندن لورا کو خدا سوزدایه. امی حزکرن و نحزکرنا قاصد خدا جوان هر دو چافکانیانا یعنی جو قرآن پیروز و سنتا پیغمبر اکرم بعلم و بوان عمل بکن. زاروکان چای خود بخوار بون ایدی دور حاطب و رابونه. آپی صالح امی هر روزه پینشم و دشمان جو خوره بجون و لوی داره بحثا خدا و پیغمبری بی بکن. اره برازین من حمویان به دوکی بلابه امی روژا دوشمی به هفدوره ورن. آپی صالح به تایبتی امی دوشمی لسر نمیجه بسکنه. پرسین خوی در حق نمیجه در حاضر بکن ازی جوا پرسنا بکم و جیه کو پیدر خره دیارین من هنه هدیین من هنه. دما کو زاروکان جهنده آپی صالح وقتیان جرویوان دلگشی و هیوی دچروسی. درسا دویمی روژا برا سر پشتا هفودو دان حتی کو هفودو گیهاندن روژا دوشمی. محمد آزاد بخواه دو پونجی دوشمی روژا کو پیغمبر ما صلاوین خود لیبن روژی دگرد. روژا درسا ما گلو دی آب صالح جمع چه بپرسه و چه ریمه بده. بله گوتو بو امی لسر نمیجه بپیون لی چیه نمیجه کرناوی امگش دزانن جمعه گوتو بکو پرسین خواه آماده بکن از جی بپرسم گلو امجبو چه نمیج دکن نه یک نه دو روژه پین جاران حتی تو ساق بی نمیج پشتی که مرو ببه 40-50 سالی نمیج بکن مانا به. دما کو آپی صالح جوان را گوتو بو هات و زاروک جاردن مینا تیرکن بهشته به هودو راحتن بردری. آپی صالح لحوشه دست نمیج دگرد جزاروکان را برازین من هر نهندر از دست نمیج آخوا بگرم و ورم. زاروک در باسی هندر بون و هر یک لقنجیه که رونشتن. عثمان جهوالیم خورا از پرسر که بکم که کی پیدر دخواه. عبدالله در حقی چه دایه؟ عثمان در حقی نمیجه دایه. عبدالله که بپرسر ناوی نمیجه که مروف بشو جخو رادبه و دکه چیه؟ عبدالله نمیجه ویتر. عثمان نا وی نمیجه پشتی نمیجه عشاته کرد. عبدالله ناوی چند نمیجه دینجی گوت لی عثمان هرد گوت نا او نمیجه فلان داریه.
عبدالله ماكيجا نمجما عثمان نمجا تجهده ويدمي آبي صالح كتهندر و تشد بيجي عثمان من نمجا تجهده برسي كسي بيدر نخست آبي صالح نمجا تجهده شيء از وی نهج دوید اد بهیزم عثمان ناوی نمجا کو مروف بشوی رادبه و دکه چیه آبی صالح کو تجو شو نمجا راد بیجی نمجا تهجده زاروک دناب خده هنکی کنیان به بیو مجولیا آبی صالح داویا کنی زاروکان هات آبی صالح اما ای روز در حق چه ده مجول ببونه عبدالله اما لسر نمجه مجول ببونه اپو آبی صالح پیشی نمج چیه که اموی بزانه بد محمد آزاد روزه 5 جاران عبادت کرنا جو خدای تعالی ریا یحیی کرنا فرزا خدای آبی صالح وراس گوت نمج روزه 5 جارا تکرن و فرزا خدای خدای تعالی در قرآن پیروزه دبیجه کو بتنی جمن را عبادت بکن جوی آیتا پیروز افعام کرن کو چیبونا ما جبونا عبادت و طاعتیه عبادت جی گوتنا کفرها و جارنا جی تمام تور و تفگرین مروان ای انسانان دخه نواخوه هناك تفگرین مین بیرومت هنکو بنیتک پاقش دبن عبادت کنین و گرجاندنا ما دبا عبادت بريرچونا ما دبا عبادت بيو مجوليا ما دبا عبادت و هر وكوانا داينا زكاة عبادت چونا حج عبادت قرتنا روجيا رمضان عبادت لبلي عبادتك هيكو تمام وان عبادتانا عبادت مخلوق خودي هشو بهشان توك دناوا ويدنا او چه عبادته محمد آزاد نميجه محمد آزاد تا چاوا پیدا خست که نميجه محمد آزاد ام لسر نميجه مجول دبن لوما اپی صالح راسته نميج ناوروکا عبادت آيه چاوا کو تمامه داره که توی پل گلی فیکی و رهن خواه دناوا توف بری خدا و شارطیه دنميجه دجي تمام عبادت دني هنا مروف كن نميج دكا بقيام اخوة عبادت دار و دفيان ملياكت تميد قيامه ده جي خداي خورا عبادت دكن دركويا خدا عبادت مخلوقين بيلنگ و خير كشكي دشن و فرشتين دسجده ده درونشنا تحيات دا عبادت تمام مخلوق لسر ناوی خواه بگون خلیفه روی عرضی پیشکشی خدای خواه دکه بوی آوائی جوی عبادت آویا پچوکره قیمت و رومتک مزن شده با در نمیجه دا خوارن و خوارن قدخه دما که مروف بروجی بجی اف قدخنه بری مروف لکعبه اف جی میناکا چوینا حجه نميج زكاتا تمن و عمر ميه او بخوجي كرنا نميجيه نميج مینا چمکی ده پیشیا مالا مروف را بهرکه و مروف روزه 5 جاران خواه تیده بشو و جقرج پاک دبه نميج معراجا مؤمنایه کو بینابر روزه 5 جاران دما خواستن نخوایا جو خدای خواه یکو طاقت آوی دگهجه هر تشتیه خدای تعالی ما جتونتیه درخست آنی هبونه و لور ما دیاری و خلات مینا جیان حیات روح هاش مروواتی و مسلمانی خملاند روی دنیا جمره كرا مينا صفرية كزيافت و خوندنه حقيمة پیشي دايمة نها لسرما فرزكو ام خواستنين خداي خواه بجيه بينن ما قالو يكي كو او خاصا قنجي بمكرية
و رومت و قیمت دایمه نه لایق عبادت و پرستیه به دی کی لایق عبادت کرنه به مروفک هر روژه 24 زیران بدته و ببیجه توی روژه زیرکی جبو من لسر ناوی من بلاو بکی تو حقیقه هیا که توی زیره هانه مینا غاسق دزو نمردان جچکوسی و پارسکی اخواه بلاو نکی و وی زیراجی جبو خواه خرج بکی ما نشرمکو تو به یکی وها خودی کرم را خاینیه بکی مروفک چغاله که زراره ده بدنا انسان بدته تو جره سپاس بکی و دکوی بینی منتاوی دماکو مروف وانا بینه برچاوی خواه دی ببینه که نمیج چقاس عبادته که ضروری لازم خوش و راحته چما امجبو حیاتا دنیای خواه کرد 23 ساعته خواه خرج دکن جبو حیاتا خواه ابدی و بیداوی باقی و تمام خوشی و قنجیان تیده هیه ساعته که خواه چما خرج نکن ما گلو باوریا ما با آخرت تو نیکو جه 24 ساعتان داینا ساعته که به ما گرانته ما گلو بهشت و جنت ارزانه کو امش بوی فداکاری ناکن شیطان اجار ناجه وی کاری خوش به ما پر گرانتینه و مجه سستکه جبو که امجی نکوین وان ضعفکانا دوی که ام حیله و خاپاندنین وی زانبن یک جوانا اوه که جمرو وان را دبیجه بلی نمیش خوشه لیبلی جبر که ناقده مروف عاجز دکه دماغ آبی صالح وی وسوسه شیطان گوت به محمد آزاد و ریحاته که اف برسا جدلی وی خوند جبر وی که آبی صالح لبر چاوین وی بهتر مزن بو آبی صالح گوتنا خواه دوماند ها شیطان ببخت و نفسها گنی گلو تمی توی لوی دنیا بمینی هر روز دخوی تو جویه که عاجز نابی دفش عاجز بونه برده هر کتو دخوی و دخوی طعمه که نهجه دگری لورا که مروف موتاجی خوارن و خوارنه یه و لازمه که تو هر روز وی هوره خوی که دمحینه تیر بکی ما گلو کره آدم هاو جهوره کی یعنی جی معده که چه بویه مینا هوره وی دل گیان روح و هشه وی جی ما نموتاجی خوارن و خوارنه نه هدن تشتنه که مروف 2 دقیقه هم بیوان دبار ناکه جوان نمونه مروف 2 دقیقه هم دو و پوزه هوی بگره یعنی دو پوزه کی بگری و نهیلی هلما خواه بستینه یا ویته که و نقلیس که المرنه یان جی و فتصی به روح و دل مروف جی بکرنان میج و عبادتان لسر پیایه که او نبن دی دلو هستین مروف ین معنوی زنگار و زنگ بگرن نمیج جبو دلو روح انسان قوت غدای و خوارنه بهنا روح بالنميجة دردكبا ودل بذكر خدا تير وتطمئن دبا هم روكو جتالوكا كي بشوك درفا وجبوكو وي تالوكا جوي تالوكي خلاص ببا قالك زحمتيان حبيز دكا ما خي تالوكا آخيرتي ياكل بندي تيا جتخويا ناكا ما قال مروف چوا بكيف و شاهي بر وي بر پرسياري و غزباهان و باز دده بكيجان هشي جدروي دينان كي وي كاري به هشان دكه به پاسپورت بري خواه او پاسپورتا كو نميجه دي عالم و آخرته قالو دي روشاتا لوي داري چبه
جانê zarokan pirçûnek girtibû apê Salih jî mîna kela beroşê di ser hev re diçû û dihat. Zarokan pirsên ku wê apê Salih ji wan bipirse û diyariyên ku wê bide wan ji bîr kiribûn. Niha li pêş çavê wan ew berpirsyariya û destvalahiya wan kesên ku bê nimêj derdiketin huzûra Rebbê xwe hebû. Dê bi çi rûyî bê teşekkûra heyatê derketana ku ew jî nimêj bû derketana huzûra Rebbê xwe. Apê Salih dersa me ya îro jî ew qas. Îcar dora pirs û hediyeya ye. Hûn amade ne? Zarokan erê em amade ne. Apê Salih nimêjek heye di mehekê de 4 cara tê kirin. Ew nimêj kîja ye? Zarok hinekî ponijîn dan berheşê xwe demek Ebdullah tilîka xwe rakir ji ber ku bi bersîva xwe gelekî neewlebû cardin tiliya xwe danî. Tiliya Osman û Mihemed Azad bi hevdû re rabû. Apê Salih pêşiyê mavê bersivdayînê da Osman. Lêbelê Osman bersiveke rast nedabû. Îcar dora Mihemed Azad bû. Nimêja îniyê ye. Di mehekê de 4 înî hene. Apê Salih te pê derxist. Îcar pirseke din. Nimêja ku 4 tehiyat tê de tên xwendin kîja ye? Zarok çi qas ponijîn jî bêfêde bû. Kîjan nimêj dijmartin 4 tehiyat dernedike. Dema ku bersiveke dirist ji zarokan nehat, Apê Salih wiha bersiva pirsa xwe da. Nimêja Megrib yani ya êvarê ye. Dema ku mirov bigihêje tehiyata nimêja bi cemaet tê kirin ya pêşiyê, tehiyetek tê xwendin, piştî reketeke dinê tehiyetek dinê tê xwendin. Bû 2 tehiyat. Piştî silava me le ew mirov di reketa dudiyan de cardin rûdinê. Ew bû 3 rekat tehiyet. û bi tehiyeta reketa paşiyê dibe 4 tehiyat. Bila bersiva vê pirsa jî Yehya bide. Çend reket sünnet û çend reket ferzên nimêja sibehê hene? Yehya 2 reket nimêja sibehê û 2 reket jî sünnetên wê ne. Apê Salih aferin Yehya. Tu dikarî reketên nimêjên dinê jî ji me re bibêjî. Yehya 4 reket nimêja nîvro, 4 reket nimêja esr, 3 reket nimêja Megrib û 4 reket nimêja eşa ye. Apê Salih ji her yekî re pirsek 2 pirsên ku wê karibin pê derxin pirsî û dawiyê diyariyên wan di nava kaxezan de li wan belav kir. û xweste ku li malê devê diyariyên xwe vekin. Apê Salih ji her yekî re pênûsekî rijik, yekî bi hubir û defterek kirîbû. Piştî ku çaya Apê Salih vexwarin, bi kêf ji hinda wî veqetiyan. Rast berê xwe dane malê ku li diyariyên Apê Salih ji wan re kiriye binihêrin. Gelo ji wan re çi kirîbû?